Hello everyone, good morning. Ahanuktada mayam boi kokno na krumjari mayam ngarangi sandada mabokto na Echa Nupagi pi anoba ma leibirakpane. Magi pi ambau leijadre ba ko ada asina magi ahanba pi ne. Mi ahangi pi upa ga masa chatle ba ko ada idiga mabokto na nungaitana mai pi anoba ma leibirakpane. Maga pura chana gre yam phajagre. Hangdok hangjin tawbasu haire ba ko aduna ma se hangdok hangjin tawra sana leini. Nong kopsu ta thare e yam chana na. Mayam ayuki uchek makhonga adaidi ing lawba nungsitka yam sathina pukning nungsibane bako nahan Echa Nupaga aigana awa phadigom khara thabane ado loi punamak hinge bako tin laiye tinna chathokigadra ina khallini mana singse ado khangde yengase ado haji imung manunggi wainung musi chalaga wainung teithose bako aduga ayuki thabai khang wainung sitpa wainung teithokpa adaidi yu maitharaga lai kolik amu phengage ayukse mayam phananga na hagolasu adum thabai khangda matamse adum jar chathibane bako ado iru maitha loire hajik lai kolik amu phengdokpane bako ado khoidi cha ayukta thakte bako aduna chak adum thonge ngasidi bora am tawre adai kangsoi am tawre adaidi laphoi ga soyabin ga am ngaure adai thumjak pingari ani khaka smai tawga charge tawbane thabai khang mayam loirakpada chak se khanglam lame ba ayukse ko chak chari ngai sarak sida mayam parcel amung la ena lawrubane beer sapone aina makuire ba ko lawhiba ada nasi yaure Echa Nupa su yam nuai tumme ba ko tumjara sano mayam wabna suloe ai husband amu kawraktana nunga chawa mayam se nakanamda khandoga thambane ba ko nung macha mayam se ka loina janjana gre na mana khandu uana duman tawna khandoine mana pipe kapi aina nung khandoi ba ko ma se awaba thabak suba ngamde ba ko aduduna aingonda amu kawre nung mayam se khando lawana asi mayam se aina loi khandoraini nakanamda loi pairi mayam se ado loi silaktore yamdi yamaktre ba ko si mayam se ngo aina loi khandoraini ma se awaba thabak suba ngamde ba ko aduna mana ising kap laire aina khandoi anything loisilaktore mayam ngasaidagi mana pipe kapaga aina nung mayam se sa lauthorakpane bako ado khajikta ngaire loisilaktore si loraga ma chak amu pijarage tawbane bako ado jerum omelette ama tawre ngasagi mathel mayam duga smai tawra sangom simulum dokige wadi am satina waye mayam nung sana ga jak lawbane adaidi Holi maraktagi nung khulla khando thambani na ko matam sam sathina changre ko ka se jang lawe nung sa maraktuga olang mana loire mayam amta chaithagige aduga phiron yam ngasai suruma mayam so amta phawdokige bako nungsa laringe siga sat phawdokige dry tawbanina adum ngak phawbada adum kangnane bako Echa Nupa ga iga milky bar chari tawise mo Echa Nupa se dhamaka saru yummy hay smile how yi smile ka to đi vào khu này mà khu này rồi hello hello यहाँ पर ड्राइवर बता रहा आपके पता ही नहीं था आज क्या बताया वो सिर्फ जल्दी बता चल चलेंगे Merinda se mayam prista inghan bane bako ado merinda se amda thakige aduga ai husband siga sangom ne adaidi watermelon ne smai hapchalaga thitlaga chini ga smai tawa cha dai dawri bako ma smai thitlaga chaja bse yamna haujai bako ada aina di yam haina daba mayam ngarang chichegi parcel ama lakpane bako saise color gi oiba kaino drawer do aduduni bako mana amta panchalaga yengwai kai haidi adum missing leramba tar sune chaitek chairang mayam se ado panchalaga amta yengwai matam laigeda adum yadrasu handokhina bai haina ado panchalaga yengase hojik beautiful
Bah, beautiful ga haigre ne machanina. Fazabra? Fazai, beautiful. 1, 2, 3, 4, 5. Beautiful. Fazai harona. Aya, better net kanu macha. Is aina wa ngai leiraga nangna sumana net adi yaroi nangbo. Mayam sandasidi ay ngasigi oina ata oina charage siga ata haure bako. Karbang de video number. Thao yaw da bida kang na home tawbane. Si man kitang thao yaw le. Atay sina thao yaw da bida kang na haurage. Mayam hinjang chabi la phoiga soyabin nga sai thao yaw da bida kang na ngawbane bako. Ado siga tan macha macha ahum ka sumai tawraga charaga mayam ai nungdhangi loisandrobane.